السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إمها حمد تعريفا سنا حق وغموني قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى ألمم فافسو منغدي دنوني إله أدي إمها كنت توغا مددنغدي دنوني بس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إكوانتكم هكيوا إله إف شريككو أدي بايوريك نواكم سكيوا محمد غفانكي الله سبحانه وتعالى علاكمشا إله رسولاكم سكيوا حدوا بدكوري رسكلاكو محمد غفانشا إكلي غفانونغ آلونا أصحابنا صلواتا سلاما بركة لفاندي مي صلواتا سلامغا إبيكالونا قيامة الداندن تباوي إمها ميهن شامل كرواندي آمين يفه دنه لبيت مسلمون الله سبحانه وتعالى تقوى روما وصية كرا إهني الله سبحانه وتعالى وني كيرت قرآنغا إتن آيتغا إله تقوى روما نوت إله بيروتما أنغوا لبيت مسلمون إنغدان نفدين إنساني مجتمع فديك أنني كودي كودي آيلاتك එහෙන් ගමුගේ ආයිලාතන් හර්දනා කරවික මෙනුවි හර්දනා මුත්තමෙ
algun mennaka bina nukureben ailayen ufediga miyannani zawaji hayatakum ehen kamun hardana gotegga zawaji hayat bina kur mattaka rangalu baawirek ikhtiyar kurmaki algun menne maywegumwa islam deenuga barwala fawaka my nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam algun mennan irshad dewamun hadis ful kurawwa fani tunkahul marwat li 40 furtamakama rasulullah sallallahu alaihi wasallam algun menna irshad dewa fani limaliha dewanakama wali hasabiha timwanakama wali jamaliha hataronakama vidalwani wali diniha den mi hadis ko bayan korwani fadfar bizati dini taribat yadak mi hadis fuga furtama algun menna my nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawwa wani am gotegga insanu mihunna energa nuwata mistakun eko kanaka kawen kurairuga hataru kamaka mi belmaki mi am gotegga emihun kurama anna kamak ege terega furtama mi bala kamaki emi hegge mudawir kamasha nuwata anhena mi hadisuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa wani tunkahul marwat anhenaka kawen kurawa ya anhenaka mihega kawen kurakam gawana forto mi balani emi hegge mudawir kamasha den emi hegge hasaba nasabash ega fahum mi balani emi hegge riti kamasha emma fahum mi hadisuga mi bayan kurabwani emi hegge deem veri kamasha dannuwanto mi dennevi kuri mi vidaluvi tinkandatta wahaka vidaluma fahuga den hataruna kamaka mi vidalwani ei deem verikame den ekalefa algun menna irshad mi devani falfar bizati din tarbat yadak timankalege fan tiyaba mi hunna mi kandattakan irshad devvikam ga vies ikhtiyar kurang emme rangul kamaki emme fahu kanten ei deem veriyaki kivegen to algun menna mi deem veriyak ikhtiyar kurma mi angwa fawan kurin ekalege fan algun menna mi angawani enaga mudaverikama den enaga hasaba nasaba den enaga ritikama ehennam wes fahun algun menna mega huri natija kon kame ikhtiyar koggento algun menge zawaji haya furihama wegen dani ekale fan mi hadis kurabani fazfar bitati din veriya ikhtiyar kurashe erun tiba kamyab liben de duniya kamyab liben zawaji haya kamyab hayataka wegen dani emi algun men mihunna kawen kurairuga nuwata mihunna inneruga algun men ikhtiyar kurang ebeje visnan ebeje konkahala baveriyetto algun men ikhtiyar kura mejen mi hadisuga firi angenunna mukhatab kurayfo ikkam ga vias mi anghem be fulum wes badlawan ebeje tima kawen kura mule firihem mi hayki mi konkahala mi hetto hame ikani mudal infawa miheka wati ene kawen kofikam gawanama timanne gannani konkahala kametto ene ki hasaba nasabu gotun mati mihekam gawanama timanne dimawani konkahala kametto ene ki riti mihekam gawanama kawen kurma fago den dimawani konkahala kametto ekama dannawanto deen veriyekam gawanama midenne vi kantattago adi gotadiyekam ga vias emiheka dere goten hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam en hadis fulega mi hadis kurawani ad-dunya kullaha mata wa khair mata ad-dunya al-maratu salih duniyage miwa hurihata kichki mi algun me majala ufala anekamaka ufa kuran hunna kantattege ekamako duniyage mudahata go tereng duniyage milawafwa mi ufala arama mi huriha kam tereng emme muhim emma rangalu kamaki rangalu aimbako ikhtiyar kunu nota salih aimbako emiha kallibu algun men miwahaga dakkumun dairu handan kollen jehe nukta engebe ei kaawini kurairuga kufu hamaveto belu kobato kufu hamamuga maaneki kufu hamamuga maaneki e kaawini kura demi hunnaki fm warage demi hunto belu ei ilmi gotum belikam gavies nasaba hasaba gotum belikam gavies adi mudaluga gotum belikam gavies riitikam gotum belikam gavies kufu hamawanga beje kivveto ei kufu hamanuwa kamga waanama midenne vizawaji haya daimi gottega demi hotumaki ei wara nadirukam kuda misalat beholna dannawalana ashabe kalunge zamanuga
Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha ki ei Abdul Muttalib faana kaafa vidaluwa bekambale ei Umayma bint Abdul Muttalib darikambale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minuwan kuravvi alage gotuga honnawaniko minuwan kuravvi bekale Zaid ibn Harisa radhiyallahu anhu mi dekabalunga kaaveni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge edu wadagatun matin kurab Zainab ku faanaki midennevi Quraishunga tereng ara innevi emme mati qabila ge bekambal ekama Zaid ku faanaki mi alage gotuga honnavi bekalaka waative e dekamalunga demeduga midennevi kufu hamanuga masala ufadigen ai tafsir ilmeri midalwani e dekamalunge kaaveni rulen dimavi sababaki eyya ega dalila agun menna kirit qur'anu suratul ahzab ga 30 havana ayatuga Allah wahi kurwa fani wama kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiratu min amrihim waman ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina me ayatuga khulasa iki Allah ekalanga rasula waki gotaka waki kame kuruma kanaluwa nimmawa vejjiya note nimmawa fi nama mu'min firihenakavves mu'min anhenakavves amilliyan ikhtiyar libigen nove ena beenu gotakan ekan badalu kuran wata kuruma ikhtiyar mi aya bawlava fa mani note sabab nuzul ekam ga miwani Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha Zaid gufana deterega kanta kuravvi gotun Zaid gufana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariha wadagen Zainab gufana behekutun sakwa denni eya mitanga algon mennan faahagawegen ebede midennevi rangalu dirulume note zawaji hayate binakuram beenum kamga waanama algon men mi kufu hamugo masales mi algon men balenji hen kamekka lobet muslim akhu aili lobba kuluna oga verikam remiyotmaki mi wara muhimmu kame ekiveto Allah subhanahu wa ta'ala kirat Qur'an wahi kurawani wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma tiyabami hun nattaka tiyabami hunge nafsu takum ambin heddevi kami ekalanga kodummattakam ge heketako terin wa kamake ei tiyabami hun ekamalunge faratun hamhimen kan libukat mattaka adi ekalanga tiyabami hunge meduga loiba oga terkan lebbi shakki besne war muhimmu kame algun men haddawa algun menge zawaji hayatuga kantatta tadwir ko kuriya gendam wana goi Allah subhanahu wa ta'ala algun menna medur amiyati angawa dewa algun menge meduga kantatta unnam bi goi medur angawa hamiyat ha me gotta mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam algun menna irshad dewa fani timankale faanaki timankale faanuga ahlun nan emme oga tiri wadanna bekalaki kayfa hadis kurabani khairukum liyahli khairukum liyahli wa ana khairun liyahli tiyabami hunga tereng emme rangalu mihaki tiyabami hunga tereng emme rangalu mihaki tiyabami hunga tereng emi hunga amidarinna nota ambinnan emme hokum itamiha timankale faanaki timankale faanuga amidarinna nota ambinnan emme hokum ittwa bekalaki eme algonu menge zawaji haya demi otumattaka alanjehene feoltaka kantatta kuranjehene goi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan ko devwa miwani lobet muslim akhu sakkinne mifad aila ge terega ufedeni hewlafa salih kudi algon menge darin algon menge aila terega rangalu maholen oikkam ga wanama algon menge darin tarbiyat wegen annani hama e rangalu maholega ekama algon menge aila eki ei bayaku dirulen rangalu aila ek mahole nunkam ga wanama algun men darin rangalu gotuga tarbiyat wegen nudan digiteren kitame befulnaka engodannawa mihar algun men rajya ekanyesnu rajya geves adi enun tantanu gas mihar aila toga masalami wara bodu masratake algun menna mikan hallu nukurwege meulani aila toga terege huri masratan hallu nukurwege lobet muslim akhum hewlafa aila ma badeki mammaya bappa maimba fennaki harudana jilege asas arabi misalega aisami onnani la yastaqimu dhillu wal uud awaj mi misaluga maaneki guduwefa onna dandigande behitikam gavies ege hiyanye
සීදලෙන් නුවාන ගුදුකන් හොනි දණි ගණන් අල්ගොන මෙන් ඒගේ හියනි බලම් වෙගෙන් අවීග නොත තනෙග්ග මි බෙහෙට්ටි එකම ඒගේ හියනි සීදල කන්න හුන්නාන මිතාග මි මිසාලුග මානේකි මයම් බෆෙන් තෙරින් එකකු නම්මස් අදි දෙමිහුම් වෙස් එයි ගෝස් බයක වෙජ්ජකම් ග වානම එදෙමිහුම් ග ෆරාතුම් දැන් යන්න දරින්නකි මර මදු හාලෙත් ග නූනියා රංගලු බයකම ගවගෙන නුදාන තාරියකුම් වෙස් අදි එනුම් වෙස් කන්තතුන් අරුන් මෙන්න ෆෙනිෆා බහුරි මදු හාලෙත් ග නුබය බයක තරෙන්ස් දරියක රංගලු වේදාන එහෙනම් වෙස් ගින ෆහරා එකන් දානි එයි ගෝස් ගතක අල්ගොන් මෙන්න කීරතු කුර්ආනුගේ එහෙන් ආයතක බලාලීමා හේවලෆා සාලිහ් බප්පේගේ වහක කීරතු කුර්ආනුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා qiyamat daanden kiyewe gotam yonnani labba Allah wahi koronu ammal jidar fakana li ghulamain yatiman fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah Allah wahi korwani wa ammal jidar fakana li ghulamain yatiman fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ميايتك الله مي بيان كربا فاني هيو لفا بابيك واه مثال وای كربني ادي فارامد دناشه فارشغا وا يتيم دكودين لبيگم وا فاركمغا افارو ويه ادي افاروغا دشغا ادكودين خزانه ويه ادي ادكودينගේ බප්පයකි සාලිහ් මිහකම්ගා ඇසවේ mi dekudinge bappeki salih miheka wati Allah subhanahu wa taala mi dekudinnan e khazana e faru vettigen e khazana foruvigen dative hidur alayhi salam mi engawani Allah subhanahu wa taala mi engawani hidur alayhi salam Musa alayhi salam wahaka mitang mi bayan kumagen dani hidur alayhi salam e faru nengevi e hidur alayhi salam e faru nengevi kivegen to Musa alayhi salam mi sual kurawani kීවගෙන්තෝ එකම ඒකේ ජවාබ මියයි ඉංගේතෝ ඒ ෆාරු නගන් ජෙහුන සවබකි මිදෙන් නෙවි සාලිහ දෙකුදින් සාලිහ අලෙග්ගේ දෙකුදින් මි ඒ ෆාරු වෙට්ටුමුග සවබුන් ඒ දෙකුදින්න හග්ගු වෙගම්වා ඒ කන්ස් නුවත ඒ මුදාත නැතිගෙන් දාතිවේ හිදුර අලයිහිස් සලාම් ඒ ෆාරු නංගෙවි ඒ මියයතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරා ෆම්මනනි හේව ලෆා බප්පේග්ගේ සවබුන් ඒනග දරින්න කුරි ෆාදා ඒ අද මි දුනියක දැන් බදලවා ආඛිරතුග වාණි කොන්කතෙත් hewlafa bappegge sababun gelligen ediya khazana Allah subhanahu wa taala ekudinna libe goy medure korevvi mi duniyege ehmi mikantete ke mi algon men wara boda bisnanje kantata lobbet muslimakun maimba fen kura hew amatoge hew asar darinna kura faden maimba fen kura nuba amaltaka maimba fen kura nuba kantatuge asar wes darinna quran sakke vesuri kamenno e furdam kamaki algon men darin hewlafa rangalo tarbiyat lifa darinna hadan kam beenu kam gawanama ekudinna halal taketi kande ekudinna halal taketi kande ekudin gaage ufade leki halalu lekam ga hadamvi ekudin gaage jaha mahaki ei halal maskam ga hadamvi kiyevegento rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani kullu lahmin nabata min haramin fannar awlala haran takati kaega e hashigandegge jaha mahan emma awlaakam bodtanaki kobato naraki ema efada halettigge tibegen algon menge darin narake waddan algon men beenunto beenun kam gawanama eki goigota rishwatana gamvies wakkan koggen namves adi henkam kogondas haran gotuga algon men laare hodan darinna kandem ekamu dannawanto evves bappayaka mammayaka hitaka kete nuwane emihege kurmatiga emihege dariyaku narakiyadda e malgun menga darinnaki rangalu salih darinkam ga hada beenu nama furduma fiolakan algun men alanje kamaki avnumge darinna midenne vihen halal taketi kandinu en hadisaga rasulullah sallallahu hadis karawani la yarbu lahmu nabata min suhutin illa kanatin nar awla manaki evves masgande haram mudalun hedi bodu ejje nama e masganda ka naraka awla kam bodu egam durakkadirikam biriverikam e hashigandu hori le e hashigandu hori mas honta katto narake midani lubat muslimahu darinnaki kemantar hewlafa darinta ka wani maimbe fe rivati namuna dakka sakke vesni
kujja e hedi boduwamun anna mahawluga huri kantattakin ena copy kuran mammaya bappeki abadu daringa kurmatiga jawabuko abadu hadiyicche kiya baykamga wanama e darinna tarbiyatuwagen annani hama egot ekam e daringa mamba fennaki hewlafa salih faswagata namadko angen hadiyicche nukiya barabara kirit qur'an kiyawa darinna hew nasihat de baykamga wanama e dema firinge darin wata aylaga darin mudetawun annani egot algon me magumatiga mehen uleeruga adu ahala nukare gahala wahagata bas mashum tarikamga terega school tawga dariwarun school taw grade takuga ule dariwarun edakka wahaka algon men comfortuga jehunima algon men derave ladukane e beenun kura ibarat eki ei ewargu kujjaku beenun kuran hewwana ibarat taka nuati konta kunto mikudinna mecheta mi daswani hama ekudin dirwele mahawlu midennevi adiya khilaf lafzuta nuat adiya khilaf ibara mi ekudinna nukerena rangalu maholegga ole tarbiyatu fa hori kujjaka mecheta beenun kurak mi algun men abadus visnan jehe kantata algun menge darin islah kurmaki nuat algun menge darin namedu rangala kantata kurkumaki mi algun men visnan jehe kantata hama egota algun men balalikum ngene detto algun menge mi mujtawga mastuwata kiccha kudin dani kiwegentu bayen ailata ko terei mammeya bappeya demi hunna ki mastuwata ket beenun kurakut anebba ailata ko bappeya ki anebba ailata ko mammeya ki mi kandetta konta to fesika mi annani mayba fang farat ade ege ituru mi kandetta fesuma magfahiwa ekkama kamga kama be ilmerin wata mismihum wahaka dakka gotuga singareta ki ei mastuwata kiccha furdum fesu eko mahamba fen ekudin kurmatiga midennevi singaret botam fenunima ekudin ya amal kuram fashan mi takke vesekamenno eima algun men ebe visnan jehe kongatagatu algun men amalta bahatan jeheni algun men beenum ve algun men darin rangal gotuga tarbiyat kuram barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikrul hakim أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم والجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ಕೀರಿತವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹಮ್ದಾ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವ ಕಾವಿತರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ನಬಿಯಾಶ ಎಮಾ ನಬಿಯಾಗ ಆಲುನ್ನ ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ತಾಬೀನ ಸಲವಾತ ಸಲಾಮ್ ಮುರಿ ಯ ಫಹದನೆ ಲವ್ವತ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಹುಂ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕುನ್ನ ತಿಯಬಾಮಿ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾಯರುವೆ ಏಯ್ ಸಿರ್ರಾ ಫಾಳುಗ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗ ರಸೂಲ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಎಮಿಹ ಅಮ್ರುಫು ತಕ ಕಿಯಮಂವೆ ಎಕದೆಗ ಫಾಣುಗೆ ಎನ್ನೆವಿ ತೆದುಮಗ ವರುಗದೆ ಇಫಾಟ್ಟವ ಲವ್ವತ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಹುಂ demafiringe emme is masuliyataki darin haggutaka rakkaterve e darin rangalu gotuga tarbiyat kurun Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an wahi korawani ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Allah wahi korawani e imam je mistakunne tiyabaminga amilla nafsataka tiyabaminga ahul veri naraken salame kurashe adi narakayge daraki mihunna hile e narakayge macha banderiya kamga harkash adi gadafad malaikatum be maang Allah ebe kalunna kurawwa amur fulaka ebe kalun nur denete adi ebe kalunna amur kurawwa kandatang ebe kalun kurawwanete lobet muslimahu tibe fulunga doswana mi faait weganda detin hatoru mahaki mi mul duniyega war nurakkateri wabaye feturuman daatiwe duniyega huriha gawmakum duniyega huriha jamiya jamaatakun ekama samaluma angwa nota ekama samaluma masege kuramunda nuaswar
mi nurakkaateri corona virus ota covid-19 wahaka aduima kiga huriha gaumtakun mikama samalukan digen mi nurakkaateri wabain salama umattaka fardi gotun kuren jehe kantettes fardun eba kure adi jamai gotun kuren jehe kantettes jamai gotun eba kure adi gaumtawge ebbarulma ekiga muli duniya wani mikama tayyaru ekiveto algun menge lomatin ebe fene mi corona virus jehunima wagoi note mige sabun libe nurakkater ballwa mi ayatuka Allah subhanahu wa taala mige saastege tiri saastege sali sahar kurige me onani angwafa qu anfusakum wa ahlikum nara tebamihun nafs tebamihun narakain salamek kuras mi mustahil kamenno mi shakkan oi kamenno ekama corona virus ge tereng fahariga mihaku salama umaki not nujai ebali nujai salama umaki ekisin wakam bay gamtok mi bali hingamun daruga ette bayk Allah rahmata ekiga salama wegen bede ekama Allah mi wahi kurawani timan Allah enge mi gota tiaba mi hun nule kam gawanama tiaba mi hun hurtanaki narake ನರಕಾಗ ಬಂಡೇರಿಂಗ ಗೊತ್ತುಗ ತಿಬ್ಬವ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಗೊಸ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಉಜುರ್ತ ದಕ್ಕ ತಿಮಣ್ಣೇಕಿ ನಿಕಮತಿ ಮಿಹಕೆ ತಿಮಣ್ಣೇಕಿ ಹಾಲುಗೌಳೆ ಮಿಹಕೆ ಮಿಕಹಲ ಬಹನಾಯ ದಕ್ಕಾಗೆ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ದಕ್ಕ ಬಹನಾಯ ಎಂಬ್ರೇನೆ ಬಯ ನೂನೆ ಅಲೈಹಾ ಮಲಾಯಿಕತುನ್ ಗಿಲಾಲುನ್ ಸಿದಾದುನ್ ಲಾ ಯಅಸುನ ಅಲ್ಲಾಹ ಮಾ ಅಮರಹುಂ ವಯಫಲುನ ಮಾ ಯುಮರುನ್ ebe kalunnan Allah subhanahu wa taala amur kurava amur fulka evis khilaf kamen neti ebe kalunnan amur kurave gotaka kanta kurawana corona virus algun men salame wumattaka mi kuranjehe mi kura masekke kuranjehe fardi gotus kuranjehe mi huriya kam gus kuran ebe jehe algun men gamacca wajibe hama ya ekiga algun menge nafsutaka algun menge amidarin narakan salame kurmattaka masay kurmaki algun menge wajibe kom befletto mikama medi visna wadannavi algun menge tv taka radio taka facebook viber group taka mi huriha icchettoka molin mes corona virus rangalu algun menge terega mikan mi hunna helun terika gennenge beje mege nurakka terika angaden ebeje ekiveto mikam algun men salami mottaka danwanto miyavur wake kudaka men nune naraka azab salami masage kurmak mi algun men ms bisnal enje kantatta mi huriha kamaki mi algun men farwa kudakolla du kollam mi kantatta kan mi war muhim kantatta kan ibadallah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima हम माने हम कशोरंग अल्लाह एकलांग मलाइकतु नबिया ग मच्च सलवा लवते ए इमाम जे मिस्तकुने जेबामी हुं एकले ग फानु मच्च सलवा लवंगे दि दुआ कुराश अदि एकले ग फानु मच्च सलाम लवंगे दि जेबामी हुं गिने दुआ कुराश अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अलमेंगे वेदस कलाक almenna tedumuga dekkuma ibaras kalange fonu vi ma nabiyya muhammadin sallallahu alaihi wasallam salawatu salama barakah lavande ema nabiyya ga alunna ashabu mi salawatu salama ga shamil kurwande ema nabiyya ga itur khalifa inna mitur sahabin na rusul lavande hadwa god kurevi raskalak islami ummatu ga meduga sulheri kama amankan lavande almenge mutamaki hardana aila takke macha binaefa dulhe mutamakam ga lavande mi satta islami mujtamaki dema firing haggu taka rakatiriwa adi aili zimma furihaman ada kura rangalu jile bina kura gadala masai kura fagat mujtamakam ga lavande islam dina duniya kantang islahamakun hingawma ibaras kala khiyar kurawa fa farataka nasra hidayata tawfiq de wande almenge rajya tiya kurawa tiya kamati dam hattawande rakate roga corona virus emmiha balimadukam rajya rakatir kurawande राज्य रयतुना राज्य ज़ियारे कुरा मिहुन्ना अमांग तने कमगा मिराज लवांदे अलमेंगे तेरेंग मारवे गोसेवा मिहुन्ना दिर्ति बिंग फाफा फुसवा रहमत लवांदे दुनिया के सेवका आखिरत का सेवका देवा नरक का अजाबुं अलमें दिनवांदे अल्लाहुम्मा गफिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन करीबुम मुजीबुद दअवात या रब्बल आलमीन اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صبوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. مسكتم بيرجع هذه سبتة بس مسكت سبتة غولجن داغوتا بابا نتيبا سبتة هدوم بدنوا عادي وريها بيفرنس قبلة كرمت واغوتا سبتة هدوم بدنوا دن بيرجع هذه سبتة كوا. استووا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله